Tumepewa sabato na Mungu wetu, ni sabato takatifu kwa watu wote. Ni amri ya 4 ambayo watu wengi wamekataa kumtii Mungu. Tumepewa sabato na Mungu wetu, ni sabato takatifu kwa watu wote. Ni amri ya 4 ambayo watu wengi wamekataa kumtii Mungu. Katika amri 10 zake Mungu, amri ya kwanza na ya 4 wamekataa, kwa sababu zinahusu ibada kwa Mungu na shetani ataka kuabudiwa. Katika amri 10 zake Mungu, amri ya kwanza na ya 4 wamekataa, kwa sababu zinahusu ibada kwa Mungu na shetani ataka kuabudiwa. Ndiyo mwanzo wa pambano kuu, lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Ndiyo mwanzo wa pambano kuu, lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Ameiweka alama yake duniani, siku ya kwanza ya juma iwe ni sabato. Ameikataa sabato ya Mungu aliyotuagiza katika amri zake. Ameiweka alama yake duniani, siku ya kwanza ya juma iwe ni sabato. Ameikataa sabato ya Mungu aliyotuagiza katika amri zake. Shetani asiwadanganye kwa mafundisho yaliyo kinyume na maagizo ya Mungu. Atumia nguvu nyingi watu wenye maarifa makubwa kumpinga Mungu. Shetani asiwadanganye kwa mafundisho yaliyo kinyume na maagizo ya Mungu. Atumia nguvu nyingi watu wenye maarifa makubwa kumpinga Mungu. Msitishwe nayo, tusimame imara. Sabato ya Mungu itadumu siku zote. Kwa nini Mungu pekee astahili kuabudiwa na viumbe vyote? Msitishwe nayo, tusimame imara. Sabato ya Mungu itadumu siku zote. Kwa nini Mungu pekee astahili kuabudiwa na viumbe vyote? Ndiyo mwanzo wa pambano kuu, lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Ndiyo mwanzo wa pambano kuu, lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Ameiweka alama yake duniani, siku ya kwanza ya juma iwe ni sabato. Ameikataa sabato ya Mungu aliyotuagiza katika amri zake. Ameiweka alama yake duniani, siku ya kwanza ya juma iwe ni sabato. Ameikataa sabato ya Mungu aliyotuagiza katika amri zake.
ndiyo mwanzo wa pambano kuu. Lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Ndiyo mwanzo wa pambano kuu. Lilianzia mbinguni kisha duniani. Shetani anataka kuabudiwa, anajifananisha na Mungu wa mbinguni. Siku ya Sabato, siku ya saba ya juma, tutamtii Mungu, tutamwabudu yeye, kwani ndiye Bwana, Bwana wa Sabato. Watu wote na tukutane mbele zake. Siku ya Sabato, siku ya saba ya juma, tutamtii Mungu, tutamwabudu yeye, kwani ndiye Bwana, Bwana wa Sabato. Watu wote na tukutane mbele zake. Siku ya Sabato, siku ya saba ya juma, tutamtii Mungu, tutamwabudu yeye, kwani ndiye Bwana, Bwana wa Sabato. Watu wote na tukutane mbele zake.